unong ilam ke NPP ban Menteri Sarkar rakam sangma hagas ngibaar ulama ham ba kano ke jimpen kala hagas state reservation policy kan lam syagajung bisar beniap hag lenti ke an rakam sangma haba ajing kren hagas ngibaar uloong ba kalong kebedan kam ban ap ya kejing ajing mut jong ke expert committee balatung dak ke Sarkar halor ke state reservation policy namar ki kendon ki basai bah jong geriti sensar kari matruk ke hukum gajing Kashari Supreme Court kabai dai bat kajing bah kam basan persen ha keno ke jela ngasngeu ba keno kajing ban kala ya ke reservation policy kala ban lam sya kajing bisar beniap ha kamat ka an kumta tongin up ya kajing ajimut ke expert committee handai la daje ai kandai kajing dunong ka bakrau ya ki pai rulum trajela jongi ulong Sukhen balada dai ban penteri kam ya ke kendon kariti sensar kari empat ka hukum kajing Kashari Supreme Court babu bah tangsan persen kandai kajing dunong ka bakrau ya kirilum trajela ke jela haba ongkum ta tongin up ya ke expert committee bahkan ajing mut ke Sarkar jela bat ngin sapet ke ai ke banmi ula benram haba kali unai unong ilam ke NPP ulu kubur ba ka kam jong reservation policy kadai ke wei nagidau ba khamade halor kajing syarem ke NPP ha ki election Lok Sabha na baro artili ki constituency ke jela ka Shillong Parliamentary Constituency Pat Natura Parliamentary Constituency